Mana mugige. Hello guys and welcome back to my channel once again. Ngasigi videos di title ga thumbnail ga uraga khangbiramani. Ngasigi videos di what I eat in a day gi video oidoine ado mayam ngasigi morning sidi ID adum every morning se ai sigi ayurvedic drinks in adum hawe aduna ai khwai first ta sigi ayurvedic drink se thani ado sida rose petal elaichi adagi atai mayam su ingredient mayam su yaubane bako ado ai se haipet sahalaga ai gi khwai first early morning se sida gi han hawe aduga si thani adagi aduga ai fresh oirani aduga kona pung haidi ngak leraga ido breakfast chaye ado si hana thakjarage mayam aduga makha tawa video mu ucharage ado mayam nungai binina khale ado mathang ngasi kai numita kai chage do idum mathang ucharage mayam corn beans haidi vegetable saute ga egg ka laire champut ne shidi champut tang khana logre ado ai di champut chate koi bagi ne fruits banana papaya and watermelon isina watermelon juice ado watermelon juice se watermelon to busawe beetroot to busawe maham ji ai breakfast ready ore sida laire maham bi breakfast ai vegetable saute ne tha uchagibdo aduga watermelon papaya banana aduga egg si han charni aduga laisare aduga watermelon juice amaga watermelon juice am refreshing way ado yam matamda akhoi si sem breakfast sa ba ko ado fruits kumbadi senba yawe aduga beetroot ka watermelon ga mix tawar thapus yawe ado ayamara si chumana sem breakfast adum chai ado marmata poha dab yawe
ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯟ ꯂꯟꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯅꯝꯃꯒꯤ ꯍꯋꯥꯏꯖꯥꯔꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯔꯦ ꯏꯅꯝꯃ ꯁꯨꯅꯟꯗꯥꯒꯤ ꯍꯋꯥꯏꯖꯥꯔ ꯊꯣꯡꯕꯁꯦ ꯚ꯭ꯌꯨꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯔꯦ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯔꯦ ꯉꯥ ꯃꯍꯥꯎ ꯇꯪꯉꯦ ꯑꯇꯩꯒꯤ ꯃꯍꯥꯎ ꯇꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯅꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇꯅꯤꯅꯦ ꯁꯤ ꯆꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯀꯩ ꯃꯊꯦꯜꯅꯣ ꯅꯣꯏ ꯆꯥꯏꯁꯤꯅ ꯆꯥꯕꯩꯁꯨ ꯅꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯅꯦ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯃꯦꯠꯄ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯍꯥꯄꯝꯗꯦ ꯁꯤ ꯂꯩ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯦ ꯀꯥꯡꯁꯣꯏ ꯊꯣꯡꯕ ꯏꯁꯤꯡ